Hasteko modun, bai? Primeran, egun hon eta ongietorri gaurko bozemailaren agerraldira, astero bezala, Gobernu Kontseiluan hartutako erabakien berri eman aurretik, gutxienez aipamen bat egin nahi nuke COVID-19aren inguruan, hildakoen etxekoei gure doluminak adierazi, gaixo daudenei gure animoak, eta bestelako kolpea jasan dutenei, gure gertutasuna adierazi nahi diegu, egoera oraindik ere, eta sailburuak esaten duen bezala, hobera goaz, baina ez gaude ondo, beraz, ahaleginari eutsi beharrean gaude eta gutako bakoitzaren esku dago. Hori azpimarratu nahi nuke, astero egiten dudan bezala, gutako bakoitzaren esku dago. Asko eta asko ari da ahalegin handia egiten denbora luzean, eta etorkizuna oraindik argi ez daukagun arren bidea bai argi dago, eta beraz hilabete batzuz eutsi beharrean gaude pandemiak okerrera egin ez dezan gure artean. 4 gai azpimarratu nahi nituzke gaurkoan. Lehenengoa asteburu honetako sutea, bigarrena mobil, hirugarrena 2020 urteko salmentak, eta laugarrena ohi bezala gizarte politikako partea. Lehenengo gaia beraz, asteburuko suteari dagokionez, ez daukagu berria handirik emateko, badakit etengabe galdetzen ari dirala kazetarik honen inguruan, baina guk ezin dugu ezer handirik aurreratu. Bertan daude Gipuzkoako Foru Aldundiko langileak atzotik, balorazio bat egin nahian, baina oraindik goizegi da horretarako. Ikusi beharra dago ere, ez bakarrik azalera baizik eta baita erretakoak eutsi diezaioken edo ez. Gauza da sutea oso azkarra izan zala eta beraz oso gainetik pasa zala. Erre egin zuen eta kiskali egin zituen landara asko eta asko arbolak ere, baina ikusi behar da udaberri inguruan ea berriz ere ernatzen diran, ze hori ere gertatu daiteke. Naiz eta kanpotik erreta egon, sustraiak sendoak baldin badituzte, oraindik ere loratu daitezke eta ernatu landara eta arbola horiek. Beraz, bi hilabete beharko ditugu jakiteko zenbatearenoko kalteak izan dituen edo eragin dituen sute honek. Edozein kasutan, hori horrela izan da, nik bai azpimarratu nahi nuke eta atzo ere behin baino gehiagotan egin nuen, baina zoriontzekoa da bertan egindako lana eta baita bertan egindako lana ondo atera ahal izateko hor egintzen elkarlana. Lehenengo aldia zen, aginte mandua jartzen genuela, Gipuzkoako Foru Aldundiak lehenengo aldiz jarri zuen martxan, eta bertan eragile guztiek eta erakunde guztiek parte hartzeko aukera izan genuen eta elkarrekin koordinatzeko. Eta benetan profesionaltasun maila eta gizatasuna sekulakoak izan zian, eta horiek eskertu nahi nituzke. Eta aipamena egin nahi nuen espreski, bertan parte hartu duten erakunde guztiena, eta hasiko nintzateke ez bakarrik Gipuzkoako Foru Aldundiko suhiltzaile eta basozainena, horiek azpimarratu nahi nituzke suari aurre egin ziotelako, baina baita noski, Irungo udaltzaingoa, ertzaintza, dia, gurutze gorria, babes zibila, elkarren artean benetan txukun egin genuen lan eta elkarrekin gara sendo, eta hori nabaritu egin zen. Noski, Nafarroako gobernuarekin eta Lapurdirekin ere harreman estua izan genuen, zuzendaritza teknikoa Nafarroari zegokion bertan sortu zelako sua, baina eta guztiz ere koordinazio maila bi lurralde horiekin eta lurralde barruan Irunen benetan azpimarratzekoa izan zen. Eta horrek benetan ondo funtzionatu zuen, ze sute bat sortatzen denean ez da bakarrik sutea gelditzeko lana, baita errepideak moztu egin behar dira, baserriak ustu, baserretara jun, deitu informazioa bilatu, hoteletara jendea eraman, jendea lasaitu, hor lan asko dago eta jende asko eta asko parte hartu zuen, beraz horiei guztiei gure eskerrona adierazi nahi diet. Gaur bertan Gobernu Kontseilua izan degunez, diputatu nagusiak eta Gobernu Kontseiluak espreski zoriondu nahi izan du bertan parte hartu duten edo parte hartu duen giza talde osoa. Bigarren gaia, mobil, aipatu dizuet, Gobernu Kontseilua izan dugu gaur eta ezoikoa denarren Tolosan egin dugu, mobil mugikortasun adimentsua den zentro hori bihar inauguratzen da Usabalen, gaur Gobernu Kontseilua bertan egin dugu, danok egona egin duen bihar inaugurazio ekitaldi honetan, diputatu guztiak, baina ikusita COVID-19 dela eta danontzako lekurik ez dagoela, lehentasunak ezarri egin behar izan dira, eta beraz gu gaur egin dugu bisita, aurreratu egin gera
biharko inaugurazio horretara. Nik esan dezakedana da aurreratzearren punta-puntako instalazioak direla eta benetan itxaropenez begiratzen diogun mubili Gipuzkoari eskaintzen diogun tresna oso eraginkorra izango delako. Alegia Gipuzkoa mugikortasun adimentsuaren arlo horretan puntan-puntan jarriko duelako. Europa mailan olakorik ez da egongo. Eta hori azpimarratu nahi nuke. Hirugarren gaia. Badakizue hilabetero Gipuzkoako Foru Aldundiak Ogasunak azterketa bat egiten duela Gipuzkoako enpresen inguruan, Gipuzkoako enpresen salmenten inguruan, horrek temperatura erakusten baitigu, zein nolako egoera bizi duten Gipuzkoako enpresek. Gaur eman ditzakedan datuak honakoak dira, 2020 urtearen balorazioa egin dezakegu, izan ere 2020ko abenduko datuak dauzkagulako eskura. Gogoratuko dezue, duela hilabete, azaroako datuak eman dituela, eta oraingoan 2020ko abendukoak emango dizkizuet, eta horrekin 2020 urte guztiko balorazioa egiteko moduan gaude. Eta 2020an Gipuzkoako enpresen salmentak 10,1% jaitsi ziren. Adierazle guztiek izan zuten bilakaera negatiboa 2020an, salmenta osoak esan bezala 10,1% jaitsi ziren, barne merkatuan 9,1%, esportazioetan 11,9%, importazioak 13,5%, enplegua 2,1% eta soldatak 103% jaitsi ziren, eta hauek dira 2009 urtetik izan ditugun datu txarrenak. Orduan, hala eta guztiz ere, jaitsiera 20,5%koa izan zen. Hilabetez hilabete, argi dago hilabeterik txarrenak konfinamendukoak izan zirela. Apirilean, 32 puntu jaitsi ziren salmentak eta maiatzan 25,3. Batxe hori gaindituta, egonkortu egin zen egoera, naiz eta datu negatiboetan, 10 eta 15 puntu tartean jaitsi ziren salmentak Gipuzkoako enpresei dagokienez. Hala eta guztiz ere horiek dira datu negatiboak eta horren datu positiboak emango dizkizuet, egon badaudelako noski, eta albiste onak azaroan esan genuen datu txarrak izanik urteko daturik txarraren barruan hain txarrak ere ez zirela azaroan eta abenduan datu horiek hobetu egin dira nabarmen. Azaroan 2 puntu bakarrik kakotzen artean esaten dut jaitsi ziren salmentak eta abenduan 9,2 puntu igo ziren salmentak Gipuzkoan. Azaroan 2 puntu negatibo, abenduan 9,2 positibo, beraz hor aldea handia egon zen, eman zen alde bat hilabete batetik bestera. Eta esan beharra daukat, urteko daturik positiboena dela, baita aintzat hartuta pandemiaren aurreko egoera. Beraz, datu hau benetan positiboa da. Hala eta guztiz ere, datu hau azpimarragarria den arren, alegia urteko daturik onena izatea, baita pandemia aurreko egoerarekin alderatuta ere, esan beharra daukat, abenduan operazio konkretu batzuk egon zianak hau justifikatzen dutenak. Gutxi batzu dira eta hau justifikatzen dutenak. Esportazio mailan igoera oso handia izan zelako, 24,5 hasi dira esportazioak eta dira operazio bakar batzuk, baina abenduko datuak nabarmen hobetu dutenak. Beraz, kontestu horretan ulertu beharra dago hau ere. Etorkizunari begira, ikusita ekonomiak gora egiten duela, ikusita diru-bilketak ere gora egin duela, etorkizunari itxaropenaz begiratzen diogu, naiz eta beti ere Gipuzkoako Foru Aldundiak esaten duen zuhurtziaz jokatu beharra daukagula eta erne egon behar degula etorkizunari begira, egoera oso ezegonkorra delako. Guk argi daukagu ez dela urte erraza izango eta beraz erne egon beharra daukagula, baina ikusita 2020 urteko azken hilabeten bilakaera, pentsatzen dugu baikor egoteko moduko datuak izan daitezkela, guk konfiantza osoa daukagu krisia gaindituko degula eta gainera sendoago bilakatuko dela Gipuzkoa ere, batxe hau eta zailtasun hauek kontuan hartuta. Konfiantza osoa daukagu eta beraz baikor gara. Zentzu honetan aipatu nahi nuke eta honen berri ere badezue ekonomiari laguntzeko plan bat prestatzen ari gerela, datozen hilabetetan honen berri izango dezue, baina ikusita ze egoera ez egonkorra egongo den eta zenolako beharrak egongo diran ekonomiari laguntzeko plan bat prestatzen ari gara.
Laugarren puntua, gaurko Gobernu Kontseiluan jorratu duguna, ohi bezala gizarte politikako partea. Une honetan adinekoen egoitzetan eta hor daude pertsona zaurgarrienak gaixotasunaren aurrean, alegia adinekoenak eta patologia gehien dutenak, gure baliabidei dagokienez, beste batzuk noski etxean daude, baina kasu honetan adinekoen egoitzetan 3 diagnostiko positibo dauzkagu, 2 Donostiako Birminghamen eta 1 Arrasateko San Juan de Diosen. Horiek dira ditugun diagnostiko positibo bakarrak momentu honetan Gipuzkoako egoitzetan. Abuztuaren 11-tik ona, bigarren olatua hasi zenetik ona, 154 hildako egon dira Gipuzkoako egoitzetan, eta sendatutakoak 673 izan dira. Eta gogora ekarri nahi nuke 5.425 plaza dauzkagula guztira. Langilei dagokienez, aurreko astetik ere aldaketa nabarmena dago, egun 18 langile daude diagnostiko positiboarekin, Gipuzkoako 10 egoitzatan. Eta bigarren olatua hasi zenetik 559 langile gaixotu eta sendatu dira. Gainontzeko baliabidei dagokienez, eguneko zentroetan azken astean 2 positibo berri atzeman dira, desgaitasuna dutenei arreta emateko zentroetan positibo bakar bat atzeman da eta 887 plaza dauzkagu, gizarte inklusioan 2 positibo atzeman dira eta 417 plaza dauzkagu, adingabeetan ordea ez da inolako positiborik atzeman. Jarraitzen dugu diarekin batera PCR probak egiten, ora ahalegin handia egin dugu, gaixotasuna diagnostikatu ahal izateko, 111.577 proba egin ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak diarekin batera, eta pasaden astean 3.529 egin ziren egoiliar eta langileen artean. Hori etxe beraz, aste honetako datuak. Bien, y voy a resumir en castellano 4 asuntos que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy. El orden va a ser diferente al orden que he seguido en euskera, porque a veces no se tiene tiempo tampoco de ordenar los papeles, aunque creo que las ideas sí. Pero bueno, en cualquier caso son 4 temas en un orden diferente, pero bueno, el primero tiene que ver con las ventas de las empresas guipuzcoanas, el segundo el parte de política social, el tercero tiene que ver con el incendio de este fin de semana y el cuarto con Móvil en Tolosa. El primer asunto, las ventas de las empresas de Guipúzcoa cayeron un 10,1% el año pasado, es el peor registro desde el año 2009, cuando cayeron en 20,5 puntos las ventas de las empresas de Guipúzcoa. Está muy claro que la incidencia de la pandemia ha sido enorme y que ha marcado el año, pero no obstante, debemos decir que en noviembre y diciembre estos datos han mejorado mucho. Por lo tanto, estamos encarando el año 2021 con mucho optimismo, porque tenemos plena confianza en el tejido de Guipúzcoa y, evidentemente, también la Diputación Foral de Guipúzcoa va a seguir acompañando a la economía para que se recupere cuanto antes y con mucha más fuerza de lo que hizo anteriormente. Por señalar algunos datos, los peores meses han sido los del periodo de confinamiento y los meses posteriores, evidentemente. En abril las ventas cayeron un 32%, en mayo un 25,3%, pero tras este bache se estabilizó la caída de las ventas entre un 10 y un 15%. El mes pasado les daba cuenta de las ventas del mes de noviembre, decía que eran los menos malos dentro de lo negativo, que era que la bajada de las ventas en Guipúzcoa había bajado en un 2%, y en diciembre, sin embargo, la mejora es considerable, puesto que han incrementado las ventas en un 9,2%. Es el mejor dato que tenemos del año 2020, incluso mejor que los meses anteriores a la pandemia. En cualquier caso, esto tiene una explicación, puesto que en el mes de diciembre se han dado unas operaciones concretas que han incrementado muchísimo las exportaciones y, por tanto, eso es lo que marca el mes de diciembre. En cualquier caso, la mejora de la economía es evidente, se ha reflejado en las ventas y se ha reflejado también en la recaudación y, por tanto, a pesar de que debemos ser prudentes, puesto que la situación es muy cambiante, pues encaramos este año con optimismo. No va a ser un año fácil, pero la Diputación Foral de Guipúzcoa, como les decía también anteriormente, va a acompañar a las empresas en Guipúzcoa con un plan que está confeccionando para precisamente encarar el futuro con más fuerza y superar esta crisis
con solidez. Tercer punto que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con el parte semanal de políticas sociales. Aquí también tenemos buenas noticias, comparando evidentemente con las noticias que les solía dar al inicio de la pandemia, que eran terribles, lo recordarán y lo tendremos todos en nuestra memoria. En este momento tenemos a 3 personas en las residencias de personas mayores con diagnóstico positivo. Recordar que desde el 11 de agosto han fallecido 154 personas residentes y se han curado 673. Como todas las semanas, también recordarles que tenemos 5.425 plazas ocupadas evidentemente por personas mayores, que son las más vulnerables frente a la enfermedad. En relación al personal, también una mejoría en los datos. Tenemos a 18 personas trabajadoras con diagnóstico positivo en 10 residencias de Guipúzcoa. Desde el inicio de la segunda ola han contraído la enfermedad y se han recuperado 559 empleadas de residencias. El siguiente tema que quería subrayar es el incendio de este fin de semana, que, como saben, ha sido terrible y muy intenso. Sí decirles que no podemos aportar mayor información, puesto que sabemos que se han afectado 400 hectáreas, la mayor parte de bosque autóctono. Estamos haciendo una valoración ya desde ayer desde los servicios de montes de la Diputación Foral de Guipúzcoa, pero es muy pronto para saber cuál es el impacto, el impacto que ha tenido el incendio en la zona, puesto que el fuego ha sido muy rápido, ha quemado con muchísima rapidez árboles y plantas de la zona, pero cuando se quema con tanta rapidez muchas veces no consigue llegar hasta las raíces y es posible que en primavera vuelvan a brotar. Por lo tanto, tendremos que esperar unos meses para saber cuál es el impacto que ha tenido este incendio en aquella zona, el parque natural, y una parte también protegida, evidentemente. Hay una parte además que se va a repoblar de manera natural con el paso de los meses. En cualquier caso, yo hoy quería agradecer la colaboración del resto de instituciones y del resto de agentes que han participado en el incendio, en la extinción del incendio. Por primera vez la Diputación Foral de Guipúzcoa instaló el mando único en Irún, en colaboración evidentemente con el Gobierno de Nafarroa y con Lapurdi. Allí intervenían bomberos de la Diputación Foral de Guipúzcoa, guardas forestales de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Ertzaintza, Policía Municipal de Irún, Protección Civil, Cruz Roja, DIA, y la coordinación entre todos ellos fue excelente. Lo suelo decir en muchas ocasiones en el trabajo y lo quiero subrayar, que juntos somos más fuertes y, por tanto, juntos pudimos hacer frente al incendio de manera mucho más eficaz y eficiente. Ahí el nivel profesional y humano que se vio allí, pues de verdad yo lo querría señalar. Hoy a la mañana en el Consejo de Gobierno el diputado general y el resto de diputados y diputadas han querido felicitar a todas las personas que intervinieron en aquella operación, no solamente en hacer frente al incendio, y por lo tanto quisiera trasladar esa felicitación también al resto de instituciones y agentes que intervinieron este fin de semana en hacer frente al incendio. Y por otra parte, les hablaba del Consejo de Gobierno, el cuarto punto que quería señalar hoy. El Consejo de Gobierno se ha celebrado en Múbil, en Tolosa, donde saben que tiene su sede provisional. Son instalaciones absolutamente punteras en movilidad inteligente y sostenible, y tenemos muchas esperanzas depositadas en este centro que va a situar a Guipúzcoa en la punta de lanza de la movilidad inteligente y movilidad sostenible a nivel europeo. Mañana se inaugurará. El diputado general, con evidentemente la asistencia del Lehendakari y con el resto de agentes del sector, inaugurarán el edificio, que saben luego pasará a Eskuzaitzeta. Eta honekin bukatuko genuke gaurko Gobernu Kontseiluan hartutako erabakiak eta jorratutako gaiak. Galderaren bat izango bazenute, erantzuteko prest naukazue. Bai, egunon. Joan dan astean esan zenuen Osakidetzarekin batera restrikzio neurrien malgutze negoziazioetan zebiltzatela, eta Bizkaiak aurreratu zuen, ez dakit haiek aurreratutakoarekin batean zatozten, hemen egingo duzuenarekin, baina alegia martxoaren batetik aurrera izango zala edo hasiko zala malgutze hori, eta halako batzuk xehetasun batzuk eman zituen. Zertan da Gipuzkoan kontu hori? Bi hizkuntzatan mesedez.
gu malgutzeko prest gaude, baina malgutu nahi dugu segurtasun guztiarekin, orain arte egin dugun bezala. Oraindik datuak positiboak dira noski, baina oraindik ere Osakidetzarekin eta epidemiologiarekin ikusten ari gera Gipuzkoan ea nola egin dezakegun prozesu hori. Badator, baina oraindik lantzen ari gera. Honen berri emango dizuegu prest egotenan bezain laster, baina guretzako hasieran izan den bezala lehentasuna segurtasuna da, eta horretan segurtasun hori bermatu nahi dugu egoitza guztietan eta lantzen ari gera Osakidetzarekin oraindik. Barkatu, lurralde bakoitza zeuen aldetik zoazte, Osakidetzarekin, ala hirurak batean? Guk koordinazio maila handia eduki dugu lurralde guztien artean eta noski Osakidetzarekin, baina eskumena lurralde bakoitzarena da eta zentzu horretan bakoitzak bere protokoloak ere ezarri ditu, nahiz eta beti ere koordinatu egin dien Osakidetzarekin, baina berezitasun propioak ditu lurralde bakoitzak, horregatik erritmo desberdinak egon daitezke, baina gu Osakidetzarekin lanean jarraitzen dugu, Bizkaiak egin duen bezala eta Arabak egiten duen bezala, baina berezitasuna dauzka sistemak lurralde bakoitzean. En castellano, seguimos, la situación sigue siendo la misma. Es verdad que, como suele decir la consejera, estamos mejor, pero no estamos bien. En las residencias, evidentemente, la situación es mucho mejor de la que hemos vivido en las últimas semanas e incluso meses. En cualquier caso, la prioridad sigue siendo la seguridad. Estamos trabajando con Osakidetza y epidemiología para ofrecer un servicio absolutamente garantista. El protocolo lo estamos trabajando, pero no se ha terminado aún. En cuanto esté, lo daremos a conocer. Bestelako galderarik? Ezin dizuet fetxarik aurreratu oraindikan, bukatzeke dagolako, baina nik gaur egun ulertzen dut jende asko horren zail egon daitekela, baina bai esan dezaket parte zailena eginda daukagula. Alegia, egoitzetan eutsi egin zaio gaixotasunari, eutsi egin zaio COVID-19, sekulako alegina eginda, momentu honetan txertoa jarrita egonda eta denak txertatuta egonik, horrek beste modu batera bizi arazten die egoera bertako langile eta egoiliarrei noski eta ingurukoei. Beraz, momentu honetan, hainbesteko larritasunik ere ez dago. Nahi dute malgutu, guk ere hori egin nahi dugu, baina ikusita nola eutsi zaion orain arte eta ikusita datu positiboak ditugula, oraindik ere limatu nahi dugu, datarik ezin dizut eman. ¿Para cuándo esa flexibilización de las medidas? La flexibilización vendrá, pero todavía estamos terminando el protocolo y lo queremos hacer con total seguridad. Lo más importante es que hasta ahora se ha aguantado frente a la enfermedad, se ha hecho un enorme esfuerzo por parte de las residencias, por parte del personal, de las personas residentes y también de los familiares. El paso más importante lo hemos dado, es decir, la vacunación, que es lo milagroso, han conocido los datos de esta semana y ahora se vive con otra alegría, evidentemente, pero queremos seguir transmitiendo seguridad. El protocolo se terminará en los próximos días, no le puedo adelantar una fecha, pero se hace con otra tranquilidad. Pero comentaba que la Diputación de Guipúzcoa sí tiene autonomía, ¿no?, para llevar a cabo esa desescalada. Es una competencia propia de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Evidentemente nosotros no lo hacemos por nuestra cuenta, lo contrastamos con Osakidetza, lo contrastamos con epidemiología, pero cada territorio también, teniendo sus especificidades, lo hace en función de las necesidades que pueda tener o incluso el número de residencias, número de residentes y demás, lo amolda a sus características. En cualquier caso, insisto, todavía sigue primando la seguridad, pero estará terminado pronto. Bestelako galderarik ez dago. Eskerrik asko guztioi eta egun ona izan dezazuela.